Soy related je ang sakit dongda no participate mitu pachir grade. Tini ni strike ki cox. Tini ni strike ni wo song ang IPF tini punya stand no na kita clear ki bujina di. IPF ti prasa related dabi dawa related je kono dabi. Abo je kono dol pano kolaiton civil society pan kolaiton mota pano kolaiton CPM pan kolaiton. Ti prasa related jeni dabi dawa no jodi ingkante নৈতিক সমর্থন জানাত নাই আন্দোলন আব্রুন নখনে যেখানে তিপ্রালেন দম তিপ্রালেন করে গেছি কোন আন্দোলন করে শুধু সেপারেট স্টেট না বাইনিয়া হ্যাঁ তিপ্রালেন না নাই শুধু সেপারেট স্টেট ও শব্দ বাইনিয়া দা আবো অঙ্কে আবো তিপ্রালেন তা মঙ্গে মা বুঝো গায় পুজা আবো অনেক বুঝো কি সেপারেট স্টেট নি যে বুমং আবো না তিপ্রালেন Tipra motor go separate state greater Tipralin Sanlasa. Abu bong be pachin Tipralen dabi bong ngechin nokon. Okay. Okay, tabu kogunka. Tripartite accord. No abu to accord da agreement da tabu abu to ibo kaisa confusion kalai leja. Anyway, agreement ni no sign confusion na ba. Agreement, yes. Okay, agreement judi tong khangke jate potre tiprasa hangre bumungui kok biti to salai tong layu a agreement bumungui agreement ni samung humung no implement khailene ni 6 mas ni salai kya 2 mas lai ege 2 bosor lai tong kha tamui ungya nor government no tongui tabu obo kahai sadharon kok noni mote sadharon kok sing thang sumo already implementation chimi baki tamui hoirani khai tong obo ki just political kaisa topics da tong lukorun tam sanai sai khud Tripura Motha Party ajaga soike central government pokke soike ka Tripura government hoite chief secretary soike lakya Khud Manik Sahaji in presence of Dr. Manik Sahaji in presence of Vikas Devarma Mantri in presence of Shukla Charan Nuatia in presence of me ang nijibo tongule jaga okay civil society rong ni bisingu hoda obra rong bisingu aro tongo okay tongmani kore pano tangai bobo haikele chukti klai ne to buba grasible sung to sakki simsi tongne le bo jaga deraya bole bose saiman china राज्य सरकार tangi implement khaya tangai nung agreement sing pai mane pore tang bage आंदोलन khanya na tongka ei sob matter to bon saiman abo IPF no sing kun lab kore karon aro ne IPF ti aje kun involvement kore sakhi hisabe sing ma tongka okay বুঝি কথা